Siyabonga. Let's give a hand to the praise team ethandekayo. Siyabonga bazalwane kusikhonda namhla ekseni. Sibonge sonke lesesikhona bathandekayo. Iqiniso lithi akuvukeki kulamalanga, kuphumeki kalula edingotsheni. Ake siyabonga ukuthi bazalwane batikhahlele tingubo beta kutamkhonda uNkulunkulu. Andike siyabonga kakhulu kuloko bazalwane. Asichubeke nisende njalo. Because uNkulunkulu kufuna simkhonde noma sibhekane nasiphi isimo. Kepha sichubeke kumkhonda uNkulunkulu. Sichubeke sidlubulunzele if need be. Sitawukhona ukuthi simkhonde uNkulunkulu. So siyabonga ke siyawucela ukuthi sichubeke sikhumbutane ngendaba yebhaliso bathandekayo ukuthi sikhone kubhalisa so that sitawukhona kuchubeka sithi maintain kahle inombolo tethu nebe kuthi ke sichubeke kuthatha all the precautions la fanele sitawukhona ukuthi simbalekele as much as we can COVID. Siyamethemba uNkulunkulu kepha ke nathi we have a part to play. Sisenda njalo. Ngicela sifunze live lenkosi ke namhla ekseni bazalwane. Siye encwadzini yabaseGalatia. BaseGalatia sahluko sika 6. Ngicela sifunze amaverse lang 10 ekucala khona. Incwadi yabaseGalatia sahluko sika 6. And sifunza amaverse lang 10 ekucala, that is verse 1 kuya ku verse 10. KwabaseGalatia 6 verse 1 to 10. Bazalwane, nangabe lo munye wenu asawele esonweni nine bakamoya lowo mephuleni lokho nikwente ngemoya wekuthobeka kodwa nawe uticaphele ngobe ungahle ulingeke. Thwalisanani imithwalo yenu kuze nigcwalise umthetho waKristu. Nangabe umuntu aticabanga ukuthi ulutho kanti akasilo lutho uyadiyenga. Kodwa akube ngulo atihlolele wakhe umsebenzi. Khona uyawuba nekutibonga ngekwakhe yedvana, hayi ngekwalomunye umuntu. Ngobe ngulo nalo uyawudetfalela umthwalo wakhe. Akusithi lo lofundziswako ngelivi laNkulunkulu ahlephu nelane etintweni tonke letinhle nalo lamfundzisako. Ningayengwa uNkulunkulu akaphukudwa ngobe umuntu uyawuvuna lokho lakuhlanyelako. Ngobe lo lohlanyela enyameni yakhe uyawuvuna kubola kuyo, kodwa lohlanyela kumoya waNkulunkulu uyawuvuna kuphila lokuphakathi kulowo moya. Asingadzinwa kwenta lokuhle ngobe nasingadzinwa siyawuvuna ngesikhathi lesifanele. Ngakho ke njengoba sinematfuba nje asente lokuhle kubo bonke bantfu ikakhulu kubendlu yakethu yekukholwa. Amen. Ngifuna verse 7 lekuyena mfisa ukuthi sikhulumele etikwakhe namhla bazalwane. Ngicela kumfunza nganali lakami lihumusho. Verse 7 uthi, make no mistake about this. You can never make a fool out of God.
Whatever you plant is what you will harvest. Again, pains. Make no mistake about this. You can never make a fool out of God. Whatever you plant is what you will harvest. Babe siyalibonga livi lakho nalamhla ekseni. Lingemandla ethu likuphila kwethu. Siyathandaza Nkosi ukuthi chubeka usiphilise ngalo. Egameni la Jesu Kristu. Amen. Kunengoma lesasivama kuyihlabela kuleya minyaka sasivama kuyihlabela ku morning devotion esikolweni. Kukhona madam labeyithanza lengoma enathanza ukuthi icalwe lomunye wama students lekwakumavela Msibi abeyatiwa ke ukuthi imbodlomane. So lo madam kabevama ukuthi ngizoqela ukuthi imbodlomane yami ngicalela ingoma yami engiyithandayo. Ngele ngoma ke layihlatshelwa imbodlomane yayithi uzovuna okutshalileyo. Uzovuna okutshalileyo enike abeyithanza ke lo madam lengoma enike sihlabele ke. But the message yale ngoma ngilelethi lokuhlanyelako ngona utakuvuna. Sisanza kucetha kuvuna kulaba benenhlanhla yekulima. Enike liqiniso lithi lalabavunile bavune lokhu labakhona kukuhlanyela. Abakavuni lokunye eceleni. Abakavuni lokunye labakhanze nje sonaku sekuthiwa salesivuna kona kepha bavune lokhu labakuhlanyela. Uma kungumbila bavune loyo mbila labawuhlanyela. Uma kungemantongomane bavuna lawo mantongomane. Uma kutindlubu bavuna leto tindlubu. Eneliqiniso lekuphila lesingeke saligucula lithi uvuna lokuhlanyele. Uma sewuvuna lokunye kungaba ukuthi soyeba noma ke mhlawumbe bakucelile kwekuthi usale ubavunela lokunye. Kepha nje lokubhekane nawe ngiloko ukuthi lo kuhlanyelako egcineni ngiko lotakuvuna. Lokuhlanyelako ngiko lekufanele kwekuthi impilo nje ithi vuna lokuhlanyela. So ngithi ke bathandekayo nalamhla ekseni ake sikhumbutaneni kwekuthi umuntu utawuvuna la kuhlanyelako. And la empilweni onke malanga konke kuphileni kwethu sisaphila siyahlanyela. Kuthule bandleni. Sisaphila sisahamba la emhlabeni leqiniso lithi siyahlanyela. Sihlanyela ngekukhuluma ngalesinye isikhathi, sihlanyele ngekwena ngalesinye isikhathi, but lokusekugcineni ngiloko ukuthi konke lengikwentako, konke lekingiko ngiyahlanyela enekugcineni kwalo lengikuhlanyele kufuna ngivune. Lokhu lengikuhlanyele kufuna ngikhona kukuvuna. En lo muntu lofanele akuvune liqiniso lithi ngimi ngoba kuhlanyelwe ngimi.
noma ngingacela abantu ukuthi abayongivunela kepha labantu bavunela mina because kwami lokhu lenguhlanyela ngithi ke nanamuhla ake sikhumbutane ekuphileni kwekuthi lo sisaphila siyahlanyela and make sure ukuthi la ekuhlanyeleni kwakho uhlanyela izo longenaba namahlone kuyivuna egcineni usahlanyela wathi kwekuthi akugcini ngekuhlanyela nje kepha uma sengihlanyele ngitawuvuna uma sengihlanyele lele ngikuhlanyelako kutawumila kukhule kufike lapho sekudzika sikuvunwe khona ngitakuvuna lele ngikuhlanyelako ngeke ngikubalekele noma ngase ngiyafuna kukubalekela kepha liciniso lithi ngeke ngikubalekele ngoba kuhlanyelwe ngimi kubase kuTimothy lapho iBhayibheli lithi khona tono talabanye bantu tisobala kepha talabanye tihamba tiyabalandzela tihamba la emva kwabo but ke ngilandza lokuthi lokhu lenguhlanyelako namuhla bathandekayo angathi kwekuthi kusasa kuyawubita kwekuthi ngiyawuvuna lokhu lenguhlanyele ngoba kutawuvunwa ngimi kutawubita kuthi kuvunwe ngimi kube kwami kubhekane nami angithi make sure ukuthi ngihlanyela inhlanyelo lekahle ngihlanyela inhlanyelo lekuyawuthi lesivuno sayo ngikhone kusimela nasi sivuno sekusebenta kwami nasi sivuno semshikashika wami lengiwentile phansi kwemfundi welanga so ngithi ke leBhayibheli lithi uNkulunkulu akaphukudwa ngoba lokho umuntu lakuhlanyelako utakuvuna uNkulunkulu akaphukudwa lelami lithi you cannot make a fool out of God yakhola abantu labamenta silima uNkulunkulu khola abantu labacabanga ukuthi uNkulunkulu silima bangenta lokunye base bakhona kuyawuvuna lokunye liqiniso kulele lithi uNkulunkulu utawukwenta uvune njengekuhlanyela kwakho uNkulunkulu utawukwenda kwekuthi egcineni uma sewuvuna uvune lokuhlanyele akunenzaba uthi lokuhlanyele awusakufuni so uthi ungathi hayi ngase kunikwa lomunye umuntu ungeke kunikwe lomunye umuntu ngoba kuhlanyelwe nguwe utawuvunwa nguwe lokuhlanyelako sengishito ngathi la empilweni every day ekuphileni kwethu siyahlanyela ekuphileni kwethu kukhona lesikuhlanyelako lokusukela nje kusukela ekseni kuze kube nyalo sekukhona lesikuhlanyela nawe sekukhona lokuhlanyela nje empilweni labanye ngenteka bahlanyela emanga labanye bahlanyela kweba labanye bahlanyela kucabanga kabi but lokuhlanyelako ngithi yati kwekuthi kutala ilanga la utakuvuna khona kutala ilanga la utawukhona ukuthi ukuvune khona ligama leNkosi malibonga enike la ekuvuneni bathandekayo uma sisabhasha imbasha angasho ukuthi uma sisabhasha nalamhla ngisayibhasha mina imbasha imbasha kukhona la ke ukhona khona kuthiwe ukhetha kuthiwa ukhethani mzala lela ngase iqala kuvuthwa kunaleni ukhona ekhetha yona uhambe udla yona usayiganti ngalelenye
Ngithi ke kuleti indzaba tekuvuna sivuna sisahamba ngendlela kasinye isikhathi. Kuyawuthi ekugcineni lembasha uma seyivuthiwe soyikhipha la epanini noma la ebhodweni noma whatever lobo igayinga ngakho soyivuna noma ke soyikhipha khona soyidla kahle kepha kukhona lobo uhamba ukudla ngendlela. Ngithi la ekuvuneni kukhona tivuno noma kukhona kuvuna lotakuvuna usahamba la ephileni futhi ekugcineni kwempilo yakho usayawuthwala umthwalo wakho. Ekugcineni kwempilo yakho lo mthwalo lodlale noma lenyanza lobo uyibekelela lenyanza lobo uyakha lenzabeni uma uyothoda kutawufika isikhathi lapho khona noma bolulanza kalunye lolukhuni bohlofuna lolunye lapha ubuye wakhe lenyanza yakho but kutawufika isikhathi la kutawufuna uyithwale seyinyanza yinye khona. Ngithi empilweni bathandekayo empilweni sisahamba sisalanza lokwa sitayithwala inyanza enlenyanza sitawuma ngayo phambi kwaNkulunkulu. Enlenyanza yekuphila kwakho lenyanza yemsebenzi yakho usetawuma nayo phambi kwaNkulunkulu kuthi wakho lo msebenzi lo. Wake wathi lo munye of course abekhuluma ngekunikela yena wathi uma singathi wonke lo nikele la akabuya atawuthatha umnikelo wakhe bose uyawukhona kuphakamisa umnikelo wakhe kukhona labangete bafisa kuba kuthi identify nalo mnikelo wabo. Ngithi ke nala enyanzeni nala ekuvuneni kukhona abantu lekuyawuthi uma kufika isikhathi sekuvuna bafise sengathi ngabaya ukhweshela lo mthwalo ngabaya ekhweshela lesivuno sabo kepha utawuvuna lokutshalile. Utawuvuna lokutshalile empilweni. Engike ngithi kubili kuvuna lokhona empilweni bathandekayo. Kukhona kuvuna lokuhle, kukhona kuvuna lokubi. Ake sencwadini ya Psalms. Emahub 126. Psalms 126, from the verse 5 and verse 6. Dihlabelelo 126 verses 5 and 6. Labo labahlanyela ngetinyembeti bayawuvuna ngekujabula. Bantfu labahamba bakhala bathwele inhlanyelo yekuhlanyela bayawufika ekhaya bampompoloza ngenjabulo baphethe tinyanza tesivuno. Amen. Nakame kuthi verse 5, those who cry while they plant will joyfully sing while they harvest. The person who goes out weeping, carrying his bag of seed, will come home singing, carrying his bundle of grain. Amen. Labo labaphuma bayohlanyela bakhala batawubuya banenjabulo. Loyo lothi umaphuma athwele umthwalo noma libhakede lakhe noma isikhwama sakhe ahlanyela ngetinyembeti kufika kutawufika isikhathi lapho khona athi uma asavuna abuye ekhaya igcwele inqolobane ajabule athi yagcwala yakami inqolobane. Kuhlanyela ngasiyesikhathi uhlanyela ngetinyembeti kepha sivuno sibe ngilesijabule sako. Ngithi la ekuphileni namuhla uma uhlanyela kungenteka uhlanyele ngetinyembeti ngoba akusimnanzi ubona ihlanyelo sinangihlelo ngilahla phansi
ngasiyesikhathi mhlambe nale hlanyelo loyithengile uyithenga imali yakho egcina. But uma sewubuya nalesivuno, lesivuno siyawuletha injabulo. Ngithi ke bathandekayo, labahlanyela kahle namuhla noma ngabayakhala noma ngabahlanyela abakhala. Bazalwane lokuvuka ekseni sithi enkonzweni siyahlanyela. Longasimnanzi kuvuka ekseni uthi uyavuka uvula lifastela ukhanze kumhlophe yonke into uthi ungathi ngangiyabuyela engutsheni kepha uthi angiphume uyahlanyela. Noma kungasimnanzi ngalesikhathi uhlanyela kepha liyeta lelanga la utawushaya inkwela khona. Ngoba kuyashintshana kuphila bazalwane. Kuyashintshana indzaba yala ephileni. So la iBhayibheli ke lithi labahlanyela ngetinyembeti bayawuvuna ngenjabulo. Kepha namuhla labahlanyela bajabula bayawuvuna ngetinyembeti because iyashintshana lempilo. Kuphila impilo ebuKristu kunema challenges akho. Kuba ngumzalwane enuphile ngebuzalwane kunema challenges abo. Kunetingo letithi ngihlanyela ngetinyembeti ngiyafuna kwenda kwekuthi kepha ngeke ngikhone kwenda because ngifuna lenhlanyelo yami ngithi uma ngivune sengijabula. Ngingakhala namuhla ngisahlanyela ngithi kuhle ukukhala qinisela usakhala uhlanyela namuhla. Mhlawumbe bakuhleka ngekholwa kwakho labanye bathi uyatibambelela ucitha isikhathi ulahlekelwa ngemathuba lawa nalawa kepha ngithi ekugcineni iyeta injabulo. Epoleni bake bakhulume ngekuthi there is a payback time. Sikhona isikhathi lesitako lapho start iphindiselela khona. So ngithi ke nala empilweni leBhayibheli lithi lokhu umuntu la kuhlanyelako utakuvuna. Namuhla noma sihlanyela sikhala. Ngibani uIsaiah lothi maye tinhle tinyawo talabo labahambisa tindzaba letimnanzi. Because ekugcineni kwako konke labo bantu labo bayawuthi uma bavune injabulo bavune ngenjabulo because bahlanyele kahle. Mntwana kaNkulunkulu ngithi make sure ukuthi uhlanyela kahle empilweni. Make sure ukuthi konke lokuhlanyelako empilweni ngiloku kahle. Konke lokuhlanyelako empilweni ngilawothi uma sekufika isikhathi sekuvuna ungafisi ukubalekela ungafisi kusibalekela sivuno sakho. Ungavuni titshegu. Uma kuvunwa uyokhanze ukuthi kunembila lokahle kunembila mhlambe lobolile lekuthiwa letitshegu asitibeke eceleni sitawubonela tinkukhu. Ngithi impilo yakho ayingagcwali titshegu. Impilo yakho mayingagcwali konakala. Impilo yakho mayingagcwali kweseyingenelwe ngemandi wabola lombila noma wonakala lombila sekuthiwa sitshegu namuhla uma usuyavuna uvune titshegu todwa. Kepha khona kuvuna umbila noma tichwaka noma tichwanga lotawuthi nawe ngiyajabula ngato ngiyajabula kwekuthi nasi sivuno lengisentile empilweni. So wonke umzalwane wonke umuntu waNkulunkulu lo wenda lutho namuhla alwentele uNkulunkulu ngithi yathi kwekuthi uyahlanyela and ekugcineni utawukhona kuvuna. Lokuhlanyelako yathi ukuthi lokuhlanyela ngeke uhambe ufanane nemntwana lothi ahlanyele inamuhla enzambama sohamba uyawuhlola sekuyamila yini.
kuphela iviki loyahlola onke lamalanga uyahlola la ngahlanyela lapha ke ngihlola kuyamila lelo nguhlanyelayo kepha lengihlanyela ngekukholwa ngikuhlanyela ngekukholwa kungathi ngiyakhohlwa ngako kepha ngiyade siyawuhlakana nesivuno noma ngeke ngikuhlole ngamalanga kwekuse kuyamila yini kuyakhula yini kepha ngiyade njengoba ngihlanyele noma ngangihlanyele ngetinyembeti tami ungakwesabi ukukhala uma ukhalela kulunga kwaNkulunkulu ake ngiphinde ungakwesabi ukukhala uma ukhalela into lekahle uma ukhalela kwekuthi wenda kahle because leto tinyembeti leto atinawela phansi and actually incwadi yabase yemahu ngisho isambulo isitshela kwekuthi ngalelanga ake silifunda leverse bathandekayo isambulo 20 noma 21 21 Sambulo 21 ngifuna verse 4 kepha ke ake siqale kufika ku verse 1 Sambulo 21 verses 1 to 4 Ngase ngibona lizulu lelisha nemhlaba lomusha ngoba lizulu lekuqala nemhlaba wekuqala bese kwendlulile nelwandle lungasekho ngabona likhale lingcwele iJerusalem lentsha lehla liphuma ezulwini uNkulunkulu lilungiswe kahle lahlotshiswa njengamakoti ahlobele kuyawuhlangabeta umyeni wakhe emshadweni ngeva livi liphuma esihlalweni sebukhosi limemeda kakhulu lithi nalo likhaya laNkulunkulu likubandvu uNkulunkulu utawuhlala emkhatsini wabo bona babe bandvu bakhe uNkulunkulu uqobo lwakhe uyawuhlala nabo abe nguNkulunkulu wabo uyakwesula tonke tinyembeti emehlweni abo sekuyawubade kufa nekulila nekukhala nebuhlungu ngobe kokuqala sekwendlulile Amen La khulunywa ke ngeJerusalem lelisha but ke ngilandzela verse 4 lapho kuthiwa he will wipe every tear from their eyes uNkulunkulu uqobo uyawusukuma esule tonke tinyembeti emehlweni abo ngithi ngalesikhathi sekubhadara ngalesikhathi sekuvunwa lapho kwase kufika isikhathi lapho sekwehle khona eJerusalema sekutawuphilwa la emhlabeni eliBhayibheli letinyembeti letatichithwa le emhlabeni uNkulunkulu utawusukuma athi ngiyatesula mina letinyembeti because sengiyabhadara laba tabe sebavuna sebatheswa imiqhele yabo sebaniketwa labakusebentile basesemhlabeni so ngithi ke sisela emhlabeni noma kungaba netinto lesikhalisako because lapha akusiko ekhaya kithi bathandekayo lapha akusiko lapha sekubakhona khona ngake ngateka indzaba ukuthi le missionary yake yathi ibuya kutawuvakasha ekhaya sehambe iminyaka letside yabuya kulomkhumbi liyabe ugibele kuna president wale live la kubo bathi babefika le station behla bantu labanengi labe bakhona lapho babehlangabethe president wabo bonke bagijima baya kupresident wabo bonke bahalalisela president wabo yena kwaba nalabambadlwana nje bakubo labe bethe kutamhlangabetha waba nelusizi kwekuthi sengihambe isikhathi lesingaka bantu bakithi abangijabulele ngijatshulelwa ngilabalindlanzana nje uthi uNkulunkulu wakhuluma naye wathi you are not yet home you are not yet home In other words, uma sowufika la wakhona khona wena lona ngipresident wale live ubuya heaven lakhe vele bayamjabulela abantu bakhe
wena akusiko kini la nawo mawufika kini bayawujabulela bakini. Lapha iBhayibheli lithi uNkulunkulu uqobo uyawesula tinyembeti emehlweni abo. Igama lenkosi malibonga. So ngithi ke ngilesikhathi sekuvuna leso bathandekayo. Ngilesikhathi sekuvuna lokutshalile usela emhlabeni. Asigcine nganali verse encwadini ya Hosea. Hosea sahluko sika 10 liverse lika 12. Hosea, whatever you call it. Sahluko sika 10 liverse lika 12. Hosea 10 verse 12. Yes. Ngake ngathi dihlanyeleleni kulunga nivune tithelo temusa longapheli. Bese nilima ingcatfo ngobe sesikhathi sekufuna simakathe adzimade efike ehlisele imvula yekulunga etikweni. Amen. Lakame kuthi break new ground, plant righteousness, and harvest the fruit that your loyalty will produce for you or for me. It's time to seek the Lord. When he comes, he will rain righteousness on you. Nglandela kama limani ingcatho, because uma nilima lengcatho bose nihlanyela kulunga, because siyetha isikhathi sekuvuna. Ngithi lokuvunako ngilokuhlanyela, lokuvunako ngilothatha isikhathi sakho hamba yokuhlanyela. EliBhayibheli ke lapha lethi asihlanyele kulunga. Ngithi ekuphileni kwakho njengemzalwane, ekuphileni kwakho njengemuntu waNkulunkulu, hlanyela kulunga because utawuvuna kona. Hlanyela lokukahle because ekugcineni kwako konke uNkulunkulu uthi uyawulethela sivuno. Sonke sitawuvuna, kepha vuna noma hlanyela kahle kuze ukhone kuvuna kahle. Bantu besikolo bayibatshela ukuthi kuze ukhone ukuthi uvune kahle ekupheleni kweminyaka, lima hlanyela ekuqaleni kweminyaka. In other words, qala udadishe kuqala umnyaka, because lokudadisha kwakho kutawukupha imerit ekugcineni. Bathandekayo, kunemerit lefanele siyithole ekugcineni. But le merit sitayitfola ngekuthi sihlanyele njani nyalo. Labanye bathola fail ekugcineni bantu besikolo. Lo fail labamtfolako usuke asho ukuthi bahlanyele njani basaphila. Kungenteka bebaye esikolweni ongemalanga. Labanye mhlambe bebabhaca endleleni bangafika esikolweni. But ekugcineni batawuvuna, bavune a big F. Engithi ke ekugcineni kwempilo yethu bazalwane, let's not harvest a big F, but let's harvest righteousness. Asivune kulunga. Noma namuhla sihlanyela ngetinyembeti, noma namuhla sihlanyela kabuhlungu, sihamba kabuhlungu, sendatinwa kabuhlungu, asikhululeki. Mhlambe sikhanza ukuthi kunetinto ethi sincintako ngala nangala, kepha sibeketele liyeta ilanga lekuvuna. Liyeta ilanga lekuvuna. Namuhla noma ngaliyana siyaphuma siyawuhlanyela lina, sinethwa imvula, kepha iBhayibheli lithi kanye ilanga siyawubuya sijabula, kanye ilanga siyawubuya sinemthwalo lejabulisako. Nasi sivuno sami, nanga umsebenzi wami, nanga emandla ami, ngiyathi gcaja ngemandla ami because ngenta kahle. Asihlanyele kahle namuhla bathandekayo. Uma sihlanyela kahle, asinawuhlanyela kahle ngoba konke ukuthi asihlanyele kahle. Kepha sihlanyele kahle noma konke ukuthi akulungi ukuthi sihlanyele kahle. LeBhayibheli lithi lohlanyela ngetinyembeti, lohlanyela lina utawuvuna nganyelanga.
uma lina sengasonke umuntu ngawuthatha sambulelo uma uphumela ngaphandle noma uhlala endlini ungayi emvuleni because imvula itakuletha imikhuhlane uma unethwa utawulethelwa imikhuhlane uma lina litolo kuvama kuphunywe kuyohlanyelwa bobhatata bahlanyelwe bobhatata ngoba batawubamba kalula egcineni kose kuphuma igadla letikhulu tabhatata kepha uhlanyelwe ina imvula engithi ke bazalwane asihlanyele embusweni waNkulunkulu sitawuvuna kulunga kwaNkulunkulu kepha sahlanyela kabe sitawuba lesivuno lesikabi Bible ke la sifunda khona lithi asingamphukudi uNkulunkulu ngoba lokho umuntu lakuhlanyelako utakuvuna ngithi ekuphileni kwethu ekuhambeni kwethu ekwenteni kwethu konke let's make sure sihlanyela kahle let's make sure lenhlanyelo lesihlanyelako ngilemilako asihlanyele inhlanyelo leseyiphehliwe lengeke isinikete sivuno egcineni so ngithi ke sivuno sekuqala kulunga sivuno sekuqala kuphila lokuphakathe sivuno sekuqala sekuba naNkulunkulu ujabule naNkulunkulu inguna phakade bazalwane sengishilo asikusiko ekhaya la kepha siyaya ekhaya kithi uma sibuyela lekhaya kithi asibuyele nesivuno because lesivuno lesiyawubuyela naso lesiyawuphila naso inguna phakade lesivuno lekufanele sisilayishe sibuyele naso ekhaya sivuno lekuyawufanela noma lekufanele siphile naso impilo yethu yonke phakade naphakade eliliphakade yilo longeke wakhona kuyichaza ukuthi icalaphi igcinaphi so kule minyakana le less than 80 kulabanengi bethu nale less than 50 kulabanye bethu let's make sure ngihlanyela kahle kuze ukuthi inguna phakade ngicithe nginesivuno lesihle because uma ngihlanyele kabi inguna phakade ngitawuyicitha ngisekhaleni kwanguna phakade ngoba kuya ngekuthi ngihlanyele njani so ngithi ke sonke asikhumbule ukuthi siyahlanyela saphila la emhlabeni siyahlanyela sisahamba la emhlabeni make sure uhlanyela inhlanyelo lekahle letawukupha sivuno lesikahle whatever sivuno lesikahle noma i701 noma i413 noma yini noma ingobiyane siyathi kahle ukuthi ngiphi kephi ingobiyane but whatever the case ngiyenive ukukhola ingobiyane so whatever leyo nhlanyelo loyihlanyelako make sure ukuthi itakuniketa sivuno lesihle mina i701 yami inginiketele sikahle sivuno so lenhlanyelo loyihlanyelako itawudetermine sivuno sakho engithi let's make it a point whatever lesikuhlanyelako namuhla sitawukhona kuvuna kona kusasa uma kungiloku kahle sitawuvuna kahle uma kuloku kabi sitawuvuna kabi because ngeke uNkulunkulu simphukude kwalabantu abacabanga ukuthi bangamanuva nje naNkulunkulu bangatwista iarmy yaNkulunkulu athahlanyele kabe abheke ukuthi uNkulunkulu amvuze kahle ngeke kwenteke lokho bathandekayo so make sure ngiyahlanyela namuhla ngisaphila angihlanyele ngithi uma ngihlanyele ngineliphakade engcondweni yami uma siyawuba nalo umqondo kwekuthi lele ngikwentako namuhla angikwenteli namuhla kepha ngikwentela liphakade siyawukwenta tindvo ngendlela lehlukile because siyati ngisayawuthwala inyanza yami kanyelanga phambi kwaNkulunkulu amen cela sithandaze bazalwane sibonge livi lenkosi babe incambalala siyacela usithandazele sisafika egcineni oh hallelujah yes Lord Jesus
nekuyala neqonzisa ukuze ukuthi umuntu waNkulunkulu apheleliswe imisebenzi lemihle yaNkulunkulu. Siyabonga baba wethu ukuthi lona uthi ngeke labuya lilambatha, ngeke labuya lingawufesa umsebenzi. Nalamhla liyawufesa timbilweni tethu. Siyaphenduka Nkosi, sibuyela kuwe Jehova sibawoti. Sibuyele Nkosi nemakhosi, ngaphandle kwakho Nkosi ngeke sentalutho, ngeke sefike ekhaya ezulwini. Thandazela umoya wakho Nkosi lokhona ngaphakathi kwethu. Vusa live lakho baba wethu ngaphakathi. Vusa baba wethu inhlakanipho yokuqonza ukuthi nguwe wedwa Nkosi lowede emhlabeni wathi utekta ufuna nekusinzisa lokulahlekile. Ngakho ke uNkulunkulu wethu kuze siyokubona masiphamba kulomhlaba asihambe njengaloku kufanele elivangeli lakho lokufanele umusa wakho nalamhla ekuseni. Siyabonga baba wethu ukuthi Nkosi ukhulume kahle, khuluma kithi sisaphila senetindlebe sisenengqondo senenhlitiyo siseva ukuthi Nkosi mase silivile lona singatenti ulukhuni inhlitiyo tethu kepha masiphenduke siphendukele kuwe. Siyabonga baba wethu live lakho, sibonga inceke yakho Nkosi lo siphe ngayo live lakho lasiphakela kudla kwesikhathi. Live lesikhathi leli Nkosi, live lelikhombisako ukuthi Nkosi wena uyasandza awufuni siye kufeni kwaphakade. Siyabonga Nkosi mana njalo Nkosi egameni lika Jesu Kristu busisa konke lekutowentwa Nkosi nenkonzo letitako tibusise Nkosi bantu bakho Nkosi baphenduke sifunyelele kulatini iqiniso kuze ukuthi Nkosi sikubone egcineni kwesiphetho sethu sekuphila. Siyabonga Nkosi ukuthi konke lokhu tokwenta ukwente ngebuhle nebukhulu begama lika Jesu kuze bephakade. Amen. Amen.